Салом алейкум, бародари азиз. Магазини Арзон Маркет, шаҳри Москва. iPhone 7 128 гигабайта, состояние идеальный, полный комплект, ҳамаи чизиш хати омадагия бародаро. Нархш 10900 сум. iPhone 7 128 гигабайт. iPhone беуя бародаро, стекло чухолш подаркай. Хоб iPhone 11 бодорем 128 тагаш 31900, состояние идеальный, XR 64 20500, iPhone 7 128, iPhone 6 Plus 9900 сум бародаро. Дигар намуди телефона ҳам ҳастай. Нав, хоб Samsung, Redmi, Realme. Хоб телефонаи беуи арзон дорем бародаро, марҳамат кунед. Номеро ма дар инҷа ёзи видео менависам, ҳамҷа дар видеода. Хоб чӣ саволе боша WhatsApp дорем, нависед. Худо нигаҳбонтон бошад.